mina makuthiwa ngiya live ubheke 1000 yeah mkhulu cha mkhulu mfethu cha ngizokuvuma nje mkhulu make waphela u2 minutes ngakudlulile. Okay, yeah buka ngiyakhuphuka mina. Yes, aha noma ngapha kuthiwa kubhala abantu buka nje ngizashaya ama1 bala ngcobo khona umuntu othi 1 2 3 4 5 ngifuna ukubala nje awubale ngenhliziyo bawubale inhliziyo bishaya ngihlanganisa lokho ze nibuke 1000 balandeli bami nizovuma ngihlule inyanga ngivuma ngihlule inyanga balandeli bami sukuma doda uthoba september samkoma ngoba semthatha balandeli bami shit buka shit buka ngeke thatha ifuna kushuthela buka ngeke ngihlule inyanga mina ngeke ummiso namatshana ummiso namatshana chaza ubonga sibale bala shit bala awu madoda awumiso madoda buka suka ngikuhlule inyanga mina ngikuhlule inyanga buka ngikuhlule inyanga shit ngeke buka ngeke kade qalile kade nyanga yodumo mzo ngena ngapha ngikuhlule inyanga we can't finish 1 minute bala hayi suka abantu baleshe mpampa shit izinjalezi ngifuna ubuka la akudalwa la bathukelana abantu bele cha babuka mina nje babuka ihlathi zami nje angisho lutho angi-address nation la babuka wena nokhuzana nakho ayenzele bhali umgodi cha mkhulu vuma ngivume naku ngiyanyuka nami Nkosi ya ngcobaliwayo lensizwa yavuka yadla masala inkinga ukuthi se legend bamba ngcobaliwayo lensizwa se legend bamba masala inkinga sukani ngapha ngapha inyanga yodumo mzo buka Facebook page kami awukhohlwa wozani ke mphumani kumina uphuzile